Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ade alunmen pressa miyadumi baddal kollani divirajyege kankan miyadu huri gota behe gotun alunmenge hori bay kambodu unta raitunna hissa kurma enge wadandawane rice muiz verikama wadanne uma waudu wadanne wamun eki kankan korawane wahaka vidaluwamun gende viruga evves kambadumen ekkamara divirajyage iksodu oti rangalakama ekan kuran algonmenge sarukara neengen uleni ikama adi rice muizan ekan kurumuge evves datikamen nekkama manage kol wara faseha manage kollane kama mihuriha wahake mihim vidalomon as mi vetuediya nuwamas dosterega algonmen mi fenuni algonmen vetuediya tanuga hoda fori iksodi kurieruma wara boda e kalu andiri kamen eligen data hasakon sarukarun dawlatuge kantatta manage kuran neengigen nagabilu adi dogu hedumuga intihaya raitunna olwala mikankan kurumuge sababun miyadumiyoti itsodu adi dawlatuge maliyatu waran nuba hisabaka gossa mikankan fuubeddumattaka rice muiz kuravamun gendawa haves kamaki kaman algonmenna fennani ituru dogu heddewuma adi ehemmihun dogu haddani kaman egota maana kurave egotaka mi badal kolla masahe kuruma e avvure bodu kambodu men algonmenna oti hagigatuga mi waaye nuwaye tane dore doratten emanik fanan enge wada nugannawa kan algonmenna faahaga wendati ඊයಗ ei laduweti duwahe mi vetuwe diya divirajyege digu taarihuga laduweti duwahe divehi rajyege veriyaku divehi sarukaraku nikume mali bagawate gengulen gennan uleniye kiya dekki wahake ki mita tibalgolen dakkam sadugonna waruge wahake gawmege waliu lamru nikunnawa goin huswe